glad i potpunu nemaštinu. 70-godišnja Fatima bez dinara prihoda i državne pomoći brine o gluvonemom mužu i deveru koji su zašli u 8. deceniju života. Ovim makadamskim putem zimi često neprohodnim stiže se do kuće Džafera, Nazima i Fatime Numanović. Dva gluvonema starca, od kojih je jedan nepokretan i krepka 70-godišnja Fatima, žive u tutinskom selu Čmanjke, bez dinara prihoda, nege ili neke druge pomoći institucija. Džafer i Fatima još uvijek se drže na nogama, a Džaferov brat Nazim potpuno je nepokretan. Poneko je dok je Voran imala, poneko ne pomagao, pomalo, sad Boga mi nema niko. Sijema zakrizilo, ne može niko nas, niko da pomaga. Jer taka je kriza i u naroda, ne može da ne pomaga. Najviše posla Fatima ima oko nepokretnog devera. Pomoć nadležnih izostaje, a životne namirnice tek ponekad donese im neko od komšija ili onih koji su čuli za njihovu tužnu priču. Borba sa teškim trenucima, glađu i nemaštinom je deo njihove svakodnevnice. Njihov komšija Džemail Pljakić kaže da godinama pomaže tužnu porodicu Numanović. Njima nema niko ni da zaradi, ni da što im daju ljudi doći. Pa mi pomažemo ovako kad zovne, kad treba vaš čovjek da se okrene, prevrne, preturi, odvede kod lekara jedno, drugo, treće koliko ima tu. Iz Tutinskog centra za socijalni rad kažu da porodica Numanović nema pravo na pomoć, ali da će tokom naredne nedelje prikupiti nešto sredstava za njih. Zoran Maksimović, Fox televizija.